Daldili railway station adung het baling disa along railway track along rat ka chileng ki sungpen aphong rat ki sungna Dilai naka checking along puthod raki hormu ya ba picket troxy lapen morphine drug picket isi lapen banghini ka chingna Daldili railway station adung het baling disa along railway track along rat ka chileng ki sungpen aphong rat ki sungna lason sila khakri circuit dhansari constituency lamding division ke parlo Daldili railway station angkang baling disa along rat ka chileng ki sung lapen ke damtang phaikuni ni phaing koyarni auto truck mati Bajaj maximum Gari registration number AS09 BC 0928 aphan men kupi ko son pen loni railway track ke parji pu mail express train a hearing tangrak pen patong tikang railo bangso puthak ronga sar lapen ronga rada tum chingrum si phai kuni ni phaing koira ke thomarni rongkep so si khai thorom chipu pe pen rong asar thila pen rong ara datum sonsi karbi dimasa garo nepali adivasi lapen prek jam khayatum chilang pet pen towar lapen railway department atum phan bridge nangpi nangji pusi railway department lapen non kachari bom bjp sarkar mati KAC along man ke thenai Dr Tuliram Ronghang lapen KAC MP Amor Singh Tiso lapen KAC along kithe kiding atum nangra bek thap si chuning report tangte ang tonalam rong asar thi lapen rong arat alang litum kaning je ponalam thi penle arjupon sinan news report public TV Karbi yangwa আমি ইহঁতে কৈছে ৰেছপন্সটো কৈছে যে আমি চাম বস্তুটো কিমান কিলোমিটাৰত চাম বুলি আমি ডিআৰএমৰ ছাৰো কৈছিলে গতিকে কেতিয়া চাব আহিব এইটোতো আমি কোৱা নাই আমি যোৱা বছৰে মানে আমি তেখেতৰ ওচৰত এপ্লিকেশ্যন দিছিলে লামডিং গৈ পেলাই নিজৰে গৈ পেলাই দিছে ইহঁতে পঠাই মানুহ প্ৰথম কিমান ডিফুট লৈ দলদলি কিমান কিলোমিটাৰত চাম বুলি ইহঁতে কৈ আহিছে আমি এই ৰেলৱে ট্ৰেকৰ কাৰণে গেট কাৰণে আমি ডিমাণ্ড কৰিছে দলদলি ৱাইলিং দিছা বুলি ইয়াতে নাম আছিলে গতিকে ঘটনা হৈছে আগত অটো কিবা ট্ৰেইন মাৰিছে আকৌ যোৱা একেদিন আগতেও মানে অটো ট্ৰাক হৈছে মানুহ কিছুমান দুৰ্ঘটনা হৈছে এইটো কাৰণে আমি দেখি যোৱা বছৰ আমি ইহঁতৰ ডিআৰএম ওচৰতে আমি গৈ পেলাই নিজৰে কাগজ দি আহিলোঁ এপ্লিকেশ্যন MP ছাৰৰ লগতো আমি গৈছে CM ছাৰো জনাইছোঁ গতিকে আমাৰ ইয়াতে আমি দলদলি কাৰ্বি যিমান ডিমাচা গাৰো ইয়াতে আমি সব খেতি কৰিলে এফালে আমি আহিব লাগে এইটো ৰাস্তা গতিকে আমি ইয়াত পাৰ নহ'লে আমি এফালে যাবলৈ নহয় আমাৰ ইয়াতে 30,000 মান মানুহ হ'ব এফালে স্কুলো আছে আমি গভৰ্ণমেণ্ট পলিং চেণ্টাৰ আছে কেতিয়াবা ধনচুৰি যাবলৈ এইটো পাৰ হ'ব লাগিব গতিকে আমি আৰু এটা কথা যদি তেওঁলোকে এতিয়ালৈকে মানা নাই বা কোনো Northeast News Focus ahem phumati CEO Sarnong Erongpi Rohontong Biaphan aning kihang ason kirap kipajirpo lason si jengkha sor aria king kahenu mati kikeklap ajok chuklem thekthi churi thekthi kaiketa difo hi thi alongsi todlunpo munit atum ko anma kanghon kajinso pen sikai sihini kipipensi achithi kachirem i lapuson si klembom wang bom pen penang ananing kanta lapusi aning chiparong bomlo bonta kupi ko son pen lo ni rohontok bi aphun ka henodak ajong aning ka chipa oi pen phun ka chinam ji aphan pura tangka ka chubiarti arni ding piklo bonta long le rek ajok aning ka chipa oi kaning ri thektik lo lapusona pora hot Northeast News Focus News Channel CEO
สารนองอีรงเปียลังลีดีฟัวฮิทีดำสิโรฮอนตงปีเป็นจิงกีจิทันโลละบังโซจิงกีจิทันลัมอาร์จันโซอามิทังนิวส์เจเนลลองปีสิราดพันตังการุงปีโลกีรุงปีนิพอจกเดดอเพดตังกามาซับโซลงสิราดาเฮรจูเมราดาตุมเกรับดุนเป็นโรฮอนตงบีอพันโมบายอิสีนัมปีสิปีปาเจอร์ปอนโลโมบายปีเดดเป็นโรฮอนตงบีอันนิงกัจปารงเทคติกโลปุสิจิทันNews Report Public TV Karbi Anglo nihan laan se kirang ji phan hedi nihan prang kirang ji phan second hand mobile bang ke long athai vedel masia dor ke kom nang phan akimi mobile se nang wan pilo de ke nang ning dok dok de ke nang le sitami ako mo itu cerap thubom na nang phan mo rada tumbang nang phan rap thubom po de la sini nang phan mobile bang la lo de Poco C71 so mobile sang wan pilo de ke ladak adora bang ke tok ke hedi ador ke tok bang dak ke 8999 de ke ko camera clear dikul ke camera joy ni sini ke jo ala hello mobile bang ke alang phan rada to mahir jume lapen alang hako pai ke me alang arna mahir jume pen alang phan mobile la bang long lo la si nang ning dog ji mal sa ning mobile dog lo ni rok tikal lo ni camera hai dale kila camera hai lo tampar lugai et lo inke nona bang ke hedi itu la jo cover thon nang de rong pi siam mang te ke ya siam mang te ke la ke rong ara sa tus nang kipi ya rong ara tum snai pi de nang kipi ni nang kira ni rong pi kan lo ni tampar nang thon pi pede aku salam nona bang ke nang arum le close tame quick le lage bakla hele ala sabun ken ning soy be solu inke la ta soy be solu tamang pu inke la lo hedi inke ni lang khala dak kes memo na paklang ko de inke na hedi dak charger ta dolo ya la charger ari lo inke la bang ke charger a full dak dolo ke kes memo ta hedi nang men se tok lo de kes memo nang men se tok lo la ke kontak bi pon ke phone number bang nang phone number ave mate ngasi ni phone number se pidin dat la mo pini pulutang ke la ni phone number me paklang ra ni phanang call ta chokle di la ke number lo ator bang ke lo 6500 me la cover server pen 6700 ene ke 8900 la hai sita me ni tum discount pen nang phanang chingon pen 6500 la rohon tok bi pula da ke tok do lo yo alang phone lo pini pen ke la se ni nang thapi bet pade ni ke abba na bun mele pena na pita mate ni rong ko pele ekdom od ni rong lo pele akimi la lang phun od nang te di la ba phun mi ti di ni ga phun mi ti anh ke la ke mo stame heno khaino si ka banai chu mi ti dei ba lo chu banai nam di mai dei ba lo chu nai da display ta heno chat heno anh ke non ta display ta Dilai naka checking along puthon raki hormu ya ba picket troxy lapen morphine drugs picket isi lapen banghini kachingna kedam tang ni phaing koi ra ke thom phai kunia chiklo ing koi ra sinong borjan constituency ke parlo lapen Dilai police station angkang NH29 atwar pi krong thom kachtok along naka checking along kai ke son kirika kuruk bom ahot Nagaland pen ke wang bom ihum LP truck bearing registration nang NL 01Q 8582 gari along honte mimi pen katwar bang phua phan karjuduna porahur katwar bang phu amhang kilang pen breakda son theklong si labang so bierta bokajan SDPO aphan bierta bisi kadu kavya sai cherap chituponno Raki hormu kilong pon laki 812 grams Yaba tablet lapen 150 grams morphine long ponlo labang so hormu rai kom sai khiatum karjo ho chithan pon ki Guwahati si ke ponji pusi chithan don
labang so long kaching nang check abang phu amen laki Ajmer Dola Arong Manipur District Bisnupur Pusi Pachini Pon Lapen Maibang Tomba Arong Vakta District Bisnupur Nonamat Kado Kawi Asai Police Satumpensi Chiparideng Ponlo News Report Public TV Karbi Anglong Samilang so town committee atum kichengsi aparman kilongdun PMA vayu ahem kikimji aphan nujo ki sampon Phaikuni ni phaing koirapli arni Samilang so town committee along Pradhan Mantri Awas Johana Urban Scheme penang kilitang ahem kikim kirang kipang chengji aphan KEC speaker Raju Tiso hen pen nujo ki som kipang cheng pidur Samilang so town committee chairman Robinson Rongpi kipatir pipon bangso nujok kisom kicheng ponalong aluhi aman pen KEC speaker Raju Tiso Samilang so block education board chairman Samuel Ronghang mandal committee amaipu Rameswar Rongpi VDC chairman Kangbura Rongpi atum pendanglok pinangan manpeng kido abang pu bang piatum chitong dun rinti Aluhi sarpo aman pen kachitong dun KEC speaker Raju Tiswa hinpen bangso hot lamthe ke than pon laki BJP a sarkar atumakimang India angkang pi amat 2047 aningkan angbong Vijit Bharat kasilam ponji aparman isi pen isi kaching thorasai klempon bom sonsi PMA vayu ahem sitami isi kaching thorasai lo Aotsi misen pen kikim kirang ponji aphan ahem phula pen Samilang so town committee atumaphan thanpon Samilang so town committee chairman Robinson Rongpia hinpen lamthe ki thanpon ki Samilang so habar phan town ki hok pon aputha KEC CEM Dr Tuliram Ronghang lapet Korkhanti MAC mate KEC speaker Raju Tiso atumaphan Ningkang samthekti kachuro alam thi chipaklangpon lapen bangso PMA vayu 2.0 sitami ke ongdong aphai kilongdun lake jasimet Samilang so havar arat sitami jingthor pen ke paprang thekji atowar chilongrin tilo puta thanpon tangti ang tonalam alang litum kaningji ponalam thepen le arjupon sine News Report Public TV Karbi Anglong प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन बंगसुआ स्कीम थ्रू डिपेंड टोटल बेनिफिशियरी 1237 बंगसु लसु 1237 बेनिफिशियरी को फानु बांग पिनी अनुजक सम अनि पिनी सि पठिलो लसि दजा बंगसु अनुजक सम अनि लो नि पेंसे लो दा टाउना chairman ke edition obi la pente na gulang na itong buku Samilang so ni loka chairman kai samalo ang pente na gulang ni si chairman ke Kangbura Rongpi la pente ni tungla mandal Bharatiya Janata Party mandal president ke edition Rongpi la pente ke samalo Rongpi la pente dole ni lang itin Mungkin ketingsi PMA ahem dak ang beneficiary fan no jok long sompilo la sila kan so kisamalo ko pai ke mi bana se tongdon Karbi Anglong to mas council la ke hai chairman la ke hai Raju Tiso kana se tongdon la pente lada education board Samilang so block chairman la ke hai Samra Ronghang lang chitong dun lapente dak party Putin Korkanti Consensi Committee ahimpen ke hai Komisor Rongpi Presiden lang le modal committee lang lang chitong dun lapente ladak VDC chairman Kamra Rongpi Korkanti Consensi
lang di tang sitong dun masih labang so dak nili tung free stop lo iyo okay amon terus kami nasi tong dun lo lapente dak keting pinangan keting tum kami nasi tong dun pen pini langsung ke cengsi nuto kesom pangceng pon lo masih labang so kado kabe ke Aro kini ra angkara choksi amdo home lasi senpen niri tu keklem ke nang ponje fansi niri tu body ponlo la pente anso se me senpen sambilang so habar tami paching thur ponam la pente beneficiary tu mstame me senpen hemrit palong ponang ku matha pon pensi pini pen niri tu cheng ponlo lasi niri ele tum chororione karbiang long thomas council ahin pen setame akai dr tuliang long han setame ele tum Afan bangso PMU hem EU la bangso ke palong ja fan tam yalang itami pinang nang bori dundo la pente la da ke litum keting si ke litum karbiang thomas council la kai la pente chairman ke hai la pente kar da podunong kor kan tia MSC ke hai lang li na che paduk dun pen town ta tang bang pilo nang bori dun pen long do la si bangso mi senpen town ke long ko son ma ke mi senpen ke long son si non dak sita mi hem so kelong mada PMUI kelong la bangso misen pen pacun punya pandangan kita menjaga hodang nang tidur posi nili alang tumpan karbiang long tim karbiang long fans kami nili alang tumpan curu pondok masih di dalam teh ke lancur